Uba Manuel Badwar, uba Deru, nakisamla balayakun yake election MLA badang syudap, kata hau arajar arpulai, hakaba uba Manuel, ulawan baar banle persya, yaka kong amparin lingdo. Uderu usamla ubala pendap, yaka Master of Business Administration, MBA, na IIM Kolkata. Habai keren bat urupang mentakasi thoding ka arpu terik uleber arjar arpsau. Uba Manuel ulayatu baka jingrung jong u syakani ka kam politik. Kadai namar bakaladon lipa haying hasem nadu ukupa jong u obster kharbuli. Balabam kuai hadwar ubre. Ubade ru UMLA barem. Uba Manuel ongru baka jingyo alar ban yang yakun yakni ke election. Kadai hadin bakalamino ka kong amparin naka parti kongres. Herelada jia baka kong amparin kadang don baka parti kongres ngam yo alar ban yakun yaka election. Habayo ban yakran pat hakabaya dei bat ka election Lok Sabha menta usnam nakliang Uba Manuel ulong. Ba menta ban ong baki pait ba kin penjob MLA kum ke MP sha Lok Sabha. Kam don shu. Namar baki pait ba menta kila start. Om baki syongsyet baki sngotu bayano kidon kam ban pha sha Delhi kibala ban tregam na kabenta gejela ban lada jia baki pajba kin pha ya ke NPP sha Delhi kalong kumba ki pha ya ke BJP kumta Uba Manuel ulakan tui ki pajba bakin sngoba ban jit biang yu uba pala kumu MP ke Lok Sabha uba biang bat ubala menyerap shibun na kabenta ke jingdon kam ke jelahi barok kawe jambit ke UJP dia kwa ban sukali na fikin dia kumno fi pois ka politics Sa politics dia kajim poem dia ba ba kumno nga pois sa politics politics kalau adon lupa hi hapo hayi hasam kan ha te sulong bet ba nadu bang khai ipai la long MLA tu pa in fact nga khai nadu 1972 te pa la join politics la long MLA jong ni ka constituency malki ba obster kharbuli lead obster kharbuli te sulong ta kan te ila I join ko congress tu 1972 te yang as an independent candidate te hadin ko tu pat mde yang tu bak penyang nasional te hadin ko tu la join ko congress ka don ko congress in 1972 tambah sulong kami tiket tu first time te nasional ki pha yang ben iklam tre ben yang tapi pha yang teman ong por mga khali nga te ngalong kalau ada khal ba he yang samblan politik si tu sulong no iklan kadang red kan kadang kena isnem te iklan ipa te por bi iklan ipa ham tu te long ban om ban actively politics ngi khlami dan shu hi number vai la diru atang shu pendap ko schooling ala poi Delhi tengah khlam yo hi ban om ban long active kan tera adap ko schooling ada graduation Delhi ada MBA na Calcutta te ning tu khlam poi shi te shlong in fact la jan shlong la arpu arsnam tam tengah teri rukat plasnem plus ke schooling plus ke itu lah arpu artam tengah nashwan pai 2000 and late 18 19 mat shlong nashwan pai kan tenang tu kan join politics men ong personally actively politics dengan join 2019 20 teman ong no passively but within the family tengah ladun politics no nangka and actively ke sisnem kampa da dabha mo pidang susya rem ko amparin da kumbakan dus pabot te ke jing smo jong pi pidang don kita ke jing smo pangmet adu mata la se ko pisara em film dan jing pangmet itu I don't believe politics is but you all know politics is not World Cup football ban yang sngo adu atata pangmet ngi sulong ta ken macam senam ko to ke jing yo alar ban yang ru ka te tang na ba I mi amprin ni ada mi amprin po ka parti te long ngini sip kabuli iu hema ko sulong no ka su hap la di hapne la jong te to go opportunity ban yang election sulong bagi aslam kan indian ndai ngi approach ki pat ba dum de ba ban let as a competition ngi approach like ke ka bang adon hala dia tengah peni su pat ba ke jing kwa jong no jong ngi peni te ka so pat ba ben la kwa man jien pat jien ka sapai ka pat te PPL election municipal snem ko mo ang ipi rem ne job ngam ti bagi jing sutu jong pi mo yo la se ka don king ke jing snu thu lani ke jing kut jong pi bot pai ba bala da rem ne job kumut ka kamram jong pi ke dei bo pin shakri sans ne mi pai ba
Ni pisau ka don dia per ni kata kejimut. Kapamut kejimut pelang baik kumni. Ngang di bansu ong no sisin mangala plunge ne ngala. Lihat ini kelenti man kam try kampat ba. Tama man kenan dia dem kenan no. Mentangi la rem ke election ru ko office ngibo ban. Iki pat ba ngi kendo ban. Ki kam ki jang bingi try ban try ru ngi try ban. Banong ketu kejing banong ban pelat hi ke kam try kampat ba te ban. Ngam kwa hi de, ngam la hi de, ba ngam su tana hi de so ba. Kat nang ye kendo syu hi pat ba katang ni ngi interact kata nang su tana te. Te paling yang pat habang su tana dengan de. Amal ba ngi try kam ke iru ban su tana de le dim de. Dengan sutana dia dengan banong masyakri tai sansnem tum suya kani kalau alom be boleh cincin embi kan gitu. Kamat junga beli mengkeli EP kata kalau mentah mau mentah. Hakne ke election MP ke banlong khat khnai tari. Mo ke MLA jumpi nang ni napo East lo. Kan yele ye ka MPs. Tik ai ke jing sumo jumpi api la se piso kumno kumba kadon dia per em kan election na pleng ke MLA bar ke MP yo la se briu menta ki sung shit ban ya sungo ki kwa ban penjok dan burom ne ban ya tristom na menta jong ka MLA jong ki bakal elong MP kat ke jing su thu jong ah banyak chrum seneng at least ka constituency le jong kan banong kata ke jing sung shit man penjob i tai MLA ban penlong MP te kam dan namar ba phi umdei tang boong ba ban penjob ya MLA ne ban long no ke shulong ba represent ni ka party kan te kinong sor li hang ni te ki start te pe ki su thu ba te pe umdei e ba shong shit kan ki su thu ba at the end of the day ki don kam ban pha ya no shate shapo dali ki don kam hi ban pha ya no ki ba let's say la ken man tre kam shate la ken man pen mi ki kam ki jam tu benta kat ke jing su thu jong bang ya chirum cheneng ki ong ban pha ke NPP chatai te la long ma pha ke BJP te kani ke chaka jungi hang ni ani constituency jungi le ki ban chu ong no ki la pe phang ma te ke ke jing le jong BJP ke ta ka divisive politics ma ka ba pen pai ke jai ban rio pen pai ki ye ke jing song shnong pen pai ke mong no ha do kom tang man pen kentiu be ta ke ko ke jai ban rio te ki su thu ba tapi bila ada feedback pada ikan NPP tu kalau ngasuh kumba kayak betik kumba kuat ke BJP tapi ngapain tang macam last term rumah i MP badan buram jeng ini sepo turah ibadi jong NPP kat baong ke BJP dong ke BJP ke CEA kumni rupiah baik dong ke BJP sepangani kumni rupiah baik long kalau ke politik kalau batang mensyukur bagi ke BJP kan makin yo jeng yo nong ni state ya ki simen naik haji ke senong ke tahu tele si katu ke ki beri so tho te ban penjob hi MLA jungi ban long se thi NPP te la long ba ban ki se thi ban ya trace no khti la ma BJP te la long ba penjob hi ke ba long again se ja ban jungi ke long ta em long to kata fikir lo kan ori mi ko pasti mo ndai nga kren ni fi kum traditional jong kamal ki la umkhra bodon ko board jong fi ani u election ani ke jingkli jong a kolong kum ni gen mo ngi fi muntan tang si snap dang su job dang su rem ya ka MLA election ndai mata si snap rum padon kalau don no ke jumut menta ban ong no ban lese ban fikir ni long no ban ong no ban ino ya kan ka kam fi su ya be kata MP ada ban pusat bahagian kamsani mah syaban yang ke namar ba i no igini ka kam pelong biang so ke election ni long kam de ka ba long kinong board kila board ya fi mah ba pin mi khmat ndai te matai ye gitu kinong board pin ong ba em ngate ngam kwa shu ban tre ka kam ngan de train no so ni ko be ka kam kala long no ta te gitu kinong board ki pli kila board ya fi te ke don yang ba jing so ba ni la penchong shu ye pi ni man ta pi kwa apsa da kate hoi kin dan hi ki baso ye banong ani hoi pin le chate ru kalong ni habakut pat hi te phim pat la ban chakri ba ha te hang ni shnong na jong le si ke jing chakri ka ba kham sa ni ken kham ran kam te kumi tai no mi khmat jong ka shnong malki ba lem khra te ban shu kwa ban yang election kum ka MP kum ka ni te shu long no
Kadi for personal glory kan. Am kan juga ba is for the goodness of the public kan. Kalau for personal glory, for personal benefits, for personal everything kan. Kalau personal ba. Tinggal yo le sen na kalian yung pi pa. Iya na kalian yung pi pa yo le sen pi kidbok. Pala ya ba ke dia ba ijob le sen election sting samoi kelajan. Em thì kata te bang la hi man kidbok te. Long kam don dia ha hi kan. Naman bangi khap ya pet choi ga jing don kam jo ka sno ka thao jing don kam jo ka jai ban riu sai phi man ya la di ni le yu. Ngalingan kwa man shu ong no wa dalong sak no kum no ka congress hi ta khap job phi. Siman hi kan ka congress ka khap job namar ba ngape ke jing trim ke jing long ke jing ka politics ha Delhi rum de ka ba kai ta. Ka de bitak ka congress ba ka BJP hi ta. Don shu ki bi. Tik don kam hi kan ban pentolot ka BJP ka bala. Teto kata kade ke jing onyo pi tengi juyo I bokalai khra ko de ka tem jong ka congress. Ho. De popus na menshwa kade ka constituency ka baju Krishan hai ka congress. Te ha ke jing yo I jong pi ha ni ka kinti ka bomenta. Tip kalai khra ni ka Islam kan de ka ban Krishan ye ka tu ko long ying na le sekin 1.5 yang ka tem jong ka congress. Hi ka ke jing thu jong a kalam khra ka de ka ketem jong ka congress kam de ka ketem jong no ru ma in shu thu khanai phi bam kwa ying blai ma kum shu ong na kum I pa jong a ide bala long yang song kono ba I de ka congress phi man shu pa yang election mai I bakin let campaign kin ong vote for ba obstacle buli rum ju sha Pemandai kan, yang adalah pilih campaign sesuatu singkin, orang baik vote for Congress. Nah, ada ke pemandai. Long ilah dah dia le dikenal itu bahkan drum syua kata parti haka jimut jemput khat jing beri syua man drum syua kerten jungi. Te kajing long klan juga Congress juga deh nak itu kiri mandai man syua kan bagi long tu. Dengan dapat buat hal yang kharu, syua orang nak bang kaya boleh. Iba Peter man kanyang do ilong kum hi. Tengah pet wat dai iba RG Lingdo do ilong bah kum tu hi. Te kalau kum yat kata ka jinglong hak pot malki lai mukha baka khan e ka congress no ma pikidam ki bere kum ki to kan. Ki e choi ka parti kan parti kon ni ko. Te mata ni ka generation thamai pat te. Ki ba ki kwa ya de kum bai ki kon ki ti jung ki ta ka ya de kum bai. Te bisulong ngaru nganget scam ba kidang buon bai kan ki pe congress kidang buon bai ki banang kan mau ya ke jingle juga indirangan di kamtam teman beliau le ki kan mau bai kata Meghalaya pro ko bai hinga so tam bislo hangni ha po sor ete kidang buon parang te pa kan mau itu ti itu te pim na pim kala pin ong sok no no kan te sakawai pan dan kam hi kan man pen ki we kata congress ru dalang so no kan just tu Teto ba mulwa le phiru phide yo MBA student phila pendem ye ne ka lain ka bade le se ka bangini kren ha ka tin pai ba yungi ka bade shapang le se ka kam na bata ka kam ban penroi ban page phang ka yo pa ka yo ka ko ka khai pateng yo ka state no tinga kwa ban kili phi ka we ki jing kili ka long bo konrad sama chief minister ju kren ba kata ka long bo on ka $10 billion economy Sumaman batai lem ni kinong puri yung peace. Sutu kuno na kaya hindi puri. Em kalau kum ni, long ubu ya kah kum ke vision ma. Kajim pejung ngatu kona kabule mudi pertu kan. Tu mudi ru kwa menlong kata ka. Susu $10 trillion economy juga India. Tu kona ru pej kenyangi okay. Ngila don kumba 10,000 crore economy. Te Meghalaya mata khala poi mata 10,000 crore. Te kanya GDP per poi state GDP. To pet dale ba kala ka $10 billion tu mo kata no kam prapo hajar. So da convert be ka dollar ke rupees ke ma. To ong na 10,000 se prapo te dang la ha ken men len along double. Ta malong ka ade ka vision kan. Te ong ban pelet se kata ka 10,000 te obviously u target ken hapo si post nam hina de ban poi ke chata. Te ban double hapo si post nam te khap gru ha khariat kum ta kan khap 8% 8% manos nam las te kan cumulative kan CAGR te la do kan ha ta kom tu ong di dang la bhai kan man poi tu pi pinapet ya ka economy jungi
akapor ba mencu ong no usnam arajar khat rio arajar khat sao kadang guru ba te ka economy jong state te kadang guru ta ka 2% 4% kadang guru manta ta ka alhamdulillah te depending on world susu am ka perthai bro ko be ka duna ka economic growth manta ka India ro ka growth tang 100% ka GDP jong India te obviously ka state jong Meghalaya ka di ban guru khambo ni ka India na mar ka la khamrit tamo tambalong ban guru pat exponentially higher ro kam la hi da te kala hi ban guru mta khat nyo percent khat 100% ka lang la ban guru te kadang don hi kata ka possibility ban ong ban poi sa ka $10 billion kala tambalong ka jimpet pat jonga ko man shu ong no kam de ka basuk kay man poi situ especially kar ko miad kar ko ka budget allocation kar ko miad kar ko mentaken pi ban ya ka economy jo ka state bakan grow pi don kam ka funding from two sides mo ka way pi ban long at least mde ban long self sufficient hande pi don kam ka state ru bakan grow ya kata ka revenue resource jong na jong tela da ka kiyo ka revenue jong na jong ru kala la ban respend beng ka pisa mde bakan kha shu shu kan te ka batam padu pi don kam ka te ki grants ki ban wan na po ka sentar ru kita nak ada deh pisah bantuan state. Kenang ba piat lang gitu baru atli, badi spending juga pat ba baru hat kapoi kata ke GDP. Mo. Te habawan kita ki haba ke state revenue jongi ke telot kan. Kata telot dikenapi. Te hadu mentarung atranga ke total revenue juga state keempat poi te 1,000 crore kenang apa. 1,000 crore system. Ancu ai example if ba ke Sikkim. Ke Sikkim ke population ke ditang ko bas kenai lang mo. Pralak kenalak sepolak ke population jong Sikkim ke internal revenue jong ka Sikkim pat ke collection kan jong ka Sikkim kala poi siki 1,000 crore mentangi ke population jongi ke dilai pun nyong lak hande ke revenue collection jongi pat 1,000 crore empai pisu tho the extraction of revenue from the population kadang duna palat kan namar balai ke leakage ke bon pi ke leakage ke labon palat pi tiki corruption kalong very high te ang ne be it na po ki scams jong ki coal mining kamno e revenue yo ne ki coal te ule kumno yele ban squeeze ka revenue na ki department ki bala ban squeeze kan te pipet ne ka excise ka jing squeeze ne excise kum dei bakai but pick up don pat ta ka balance mata ka excise kamla ban guru ka revenue manau snem arpo 1% ada ka grow ke excise ka revenue mar arpo 1% malo benai meaning na ka 100 crore ki collect non news 4 crore collect non news 4 crore malo snem kanang kiyo kumta meaning la nang bon nong di te pisu so nama pinyo kumno ka revenue la da ki bre kim consume re to product te la da ki bon ki badi te kin siu ka tax la da ki siu ka tax te ka kiyo ka revenue jo ka excise te ka yo ka state ngirus pa kan ka state ka yo kan at what cost at the cost of society also deteriorating no te katur kari one aspect of it ba khapet kin ka balance khap strike kin hande usupush bit ban yo ka revenue na ka department ne naka ban shuong na ki department ne ki naka vertical ma ka bale si u khap control kan that's a scary part kan pi le ban collect ban kiwi ka revenue jo ka state ne pi le ban spread patte ba let's say naka transport pi hab yo let's say naki call kini ki chalan ru pick up yo let's say naki export ru pick up yo pick up spread kan kam de kan baka baro kai revenue ko wan betang ti ki natli ki basket naga GST ru ka kiwa hande kat no ya GST kala man contribute par ban kiu shu te there's a limit also no ashe pichu kiu sa tanga GST kan kiu sa tanga tax ko kami ha kumbalong ka BJP ru kumbalong NPP kita sinang pen kiu bai ki product you mata ka tax bracket man ong no you atah ru hapsi tax tang no you kha ru hapsi tax long ka tax kala ki ba judan kam man siu tax ki badi ki bam na mata ki beduk ni ki basic necessity su mata ka sha tax lut te tu ka kata ni revenue te at the end of the day ka state kala penus pa ni ki pa ba ki nang duk te ki beli nama ka jing kiu dor pan kanang kiu te katuru ka di ko wai ka dependency on loan ru ka di ko wai ma dependency on loan ru nama kala pa arhu ajar ko ru nama kala ka loan mata te ngasu tho ba ho ai ka loan repayment program ba ha be ndi ka ba nama pis tho ngalong kum hai ha sem pingi ki ngi sim loan la si sila ka EMI jungi tu sila ka dei tang kum ba 1,000 ci benai tang la pha man siu
kecung ke state ulah dah sim 4,000 crore ka loan ka EMI mah nai ong EMI EYI mah yearly installment. Let's say kan dia tang 8,000 crore lah 1,000 crore pikan but interest payment but principal payment. Te kadang lah bah ka state bang siu tu loan kadang ndai bang ong ba kan. Ndai ban siu tu loan pat pinsim yang dak wei ka loan pinsiu tu loan ka revenue tu pina. The question arises there but kan hakanu guru kom pat kan pikwa ban siu tu loan. Ban la tu la bet. Ta bateng teng pinsim dak grants ban siu ka loan tel along ba pi so tu te tong long khap ya pat kata guru kom kan ka la ban poi se ka debt trap. Ka la ban poi. Namad lada ngisim ya ka loan but ya tu ka loan pat ngimnang ban penun kam. Long ko ban chu ong no hayeng hasem ngasim loan. Da sing ngasim loan si polang. Ya itu si polang ala ban le lai sau tli ki kam. Either ngasna ka we yeng ba ngai wai. Ngathit ibe kali ba penlong taksi. La nei itu si polang. Ngalen nga khawai no la sai. Penlut o nga pen khawai ba he ba. To mo pi kanu ba kham sei so. Kan sei so hi ba pisnai ka asset kanang ba pinyo pag bay malut banai itu EMI pila ban siu ni kat ka jinglong jong mi halia matapan ka jing sim loan haja ka ban bangin penlut ya ka loan haki ki ban kiu ka kamai ka kaji ni penlut pen mani loan he ki ban sulong no pen pathar kai ka pisakan ka ban su on ka revenue expenditure kanang kiu ni ke capital expenditure pa kam da kiu ta kam ba kiu ka revenue expenditure bi menakani ka tu budget bu ong ka total EU expenditure ka boy 8,000 crore na maglanga jong state ni tu 8,000 crore tang 2,000 plus pan 2,000 kana spa ka capital expenditure ka batam ka delu ka revenue expenditure te kala long kala no tarajur palat kan te ka tu ka tieng kan mentau senam ban kala kham bahami chip senam le ka long worse off te ka balance ka shong ho CM he ka shong finance ministry kum no bikile mo tambalong teng ngam pat UE te ba ka long hadu ban build ki asset for long run kan which is very important katuru ka one part of it to banong hi kata ka $10 billion economy kan long ban tamba kan simple obviously kan long ban tamba my request to de ban long in a way bakan kio kan mde kan in a way bang you dependent palan anna shabah you dependent bitang ki grants ka dependency kalau long too high te te dependent ta ki grants dependent ta ki loan ka tu ta kan kata phi kan kata ya ki generation ki ban wan mentau ni tu la ban lat kan hadin sans nem ba kam dei so sarkar dengan PP te ki tu ko wait next generation ba kom no ken khap long prudent kan in terms of financial management mo to PP ong kum ta mo ni su thu mentai ya ka jing patai jing pin dai ka dan ba su ko ka mat ki mau bersih lani ki lat ki lenti lada ja bakal long benta na ka benta bangin pen urlong ye kene ke $4 billion kumang i mata na kaleng jo kasuka pen ka penya ye gitu ke scheme ki bala sing la wanong kan thai pi kum ko long baki pen ki me ki SSD self group ki sam ki scheme teng ki iswa collection ki sam itu ki scheme ibaki ong ki scheme mera biki nong ya kinong rep tuk basam san haja sikri kisam itu schemes ya schemes ni yang begitu gini bentar ban ra ya ka yo kot chung pai ba na fidan de pat ki ju ni fi ka jipet jung iter compare pi ka approach compare bak labang ka intention kan dei bikum jo ma la ngi kwa ban dei sha ta $10 billion economy athai manu ki kwa ban kiu bi mdan hi mano bo shop slong ni bo dong ba ngim kwa ba state jungi kan ruspa ni kwa ba ki pa ba kham tam kin ruspa ka jing kwa jungi ko nom jo ndai ka spa ka pho pat ka de ban wan ka ta ko mi kam bo ong mo phi man mo ka capital expenditure ka revenue expenditure ka kiu plate phi ki ice scheme to ong mo phi nga la da nga ngadon ko ka farmeries niang lada ubriu wan yarap yang ndai ba ong ban penhikai yang ban penkiu ban kentiu ka jing ris niang hakanu ko kom ngan penhe us nyang sia ngan de us nyang ka science iu bo on ra ba knang ba ngan kam improve ka productivity jong us nyang long ka jing ri jong kala bo wanirap yang akum tane kala bo suan ai nga san hajar sisin san sa wan ai nga san hajar sisin san nam ngan le iu di tu pisate
Sungtu kapasti building kamdan. Kasudan betang itai token money basuan. Oh tu simi pini sana ja. Ubabe uplite ula keman kan namang yu kasing ina hop palate. Yo pisah te kwa no hi kan ani ula ai te pisah ni kan thebot chui tengam long. Kamtam por election te lawan ai pisah te hap theb be yu tu te. Te hang katu kan ke penyap ijat bendir de katu bangi simi ke pisah. Haga jing hok mde bangi bet ma haga jing hok ni so bangi la simi ke ngim na shu te ban siu kiliang. Tingin siu kiliang mlungin ai bot no yu. Ngim te pat bakatu ke pisah bakiwan ai. Actually kamdan jing say so ai ru em yang nga nga shudong ikibrio dang la bo wan manu bo hikai yang na isipo hajar banga kamai si benai kumno ngan kamai arpo hajar si benai man lo benai ngan kamai sipo hajar tam means how sisnam ngan yo silak arpo hajar lado hikai yang ta sisnam arpo silak arpo hajar hak samsnam to apo biski nyola lado wan hikai yang ban kamai kum ta tengah so hap se hene usuan ai nga ta isan hajar sisen samsnam shwa election tek tu tengah so hap in dia tu Namal itu silong bukan tiet tengah yang kelam rau teh itu kecing bukan tiet yoki. Terkelong tak kan. Telada kini the problem yang kita $10 billion economy banget tiang kalau kita kan. Bagi let susah, pathar betnya. Shu tiet, shu ai us niang lada beri udan ke pasti ru tip. Hang ni hasor le shu ai ke ten ru. Syeng beri ngam tip dan kam le itu kiten ru le tak boleh jai. Expect begitu gitu sim itu katen gini dia ngam tip guna mah tambah lah long kapan iba kaya jalan tiga bapak lah kan ban poi sisa kata $10 billion economy dan kam kata ke capacity building kan ke capacity building habang ya keren meaning kentiu kan yi beri bateri kam na jong because ni ping hidan Allah itu lagi opportunity yang dia pun mengalir ban ong big businesses ngin lah kat dan hira ke connectivity ke bawah. Dai. Ngidan kam hi business ki banon kam ibang shit khot mga high margin business. Namar bang ngilong landlock teh. Telada lalong kumni kan am shu anuk sai pi. Ladang ngadon iwe diamond hang dia bandi. I diamond itu tangkat ini. Khamlit ini ro. Dai. Hande ladang kan lo injet bahai kan ni dawai ya. Injet bahai. Hande itu diamond de itu kat turu syongdol laki-laki. Ban transport itu diamond meher so tu the margin par ka hai any business which is high margin on low volume ka ya ha bate ka ni ka jaka jungi nama bangilong lan lo to bachu ono kidan jat business ka belong kum ta hande ki business ki belong high volume low margin pate ka jinjar bhai ngin nak ban compete te ngi hab ya identify sho ki business ki belong kum ta number 1 number 2 ngi hab pet ken especially ka perthai menta le ban ong ka internet ban shu ong ka online marketplace ka he te tingi hab ya find a mechanism to ensure that online business is also big tingi hab ya pet kita bro no the most important part ngi hab ya pet ka economy jungi kan ngi dong dependent ba ban penting tio ngasih ong bhai ki tourism jungi hadu mentaro banshu ong no kampat contribute 6% to GDP no na adu 1980s 3.5% 4% 5% kampat kiu te hadu atata te menta kila nang kiu kita ki tourism ban kila ngila target shushu bakin nang bun ki beri ban dai men hakani kila ong ba ni expect ba at least this year in wanra dokum kinan arpholak ngut ki tourist ki bandung apo Meghalaya naki naka khat saulak na bakla khat saulak steng mata arpholak telada ki wan sisa kita ki arpholak ki tourist depending kat nongi extract do em naki kan mentoy yu ki chubon sa ka khli nengim na ban extract revenue naki ru kam don jibantoy te ban extract revenue ki ngi don kam infrastructure ba khamba hani mentang yum dan ke infrastructure ka khamba ru te ko lom ta economy ka long dependent hi kita pro kan tenga phila kren ni ka mat ba ki pai ba hi ki de banji de congress na mar ba ka doni ka bor mini le prasha BJP ndai MP jong phi manta la don khat san snem kodli yo le se ka briu le se gila sungi ayo ula rime ne ka nei ka mat ba fidan ban terwas pai ba hi ka long ne nga sit ong bhai ki briu mdei tang MP mdei tang ka party ka combination jong bano armo
tengah pej hi MP la jong mo MP jungi kibri kibon ha ba ong ba ile ayo long kata ke kijing yo so jungi ken ha bang ya churu na bang ngasi jupun su tho mo nga fitip nem ha kini ki khatsan snam ima palai la kli arspa lai pusan teli kijing kli apo parlimen manu ka pres ka ba kawari kata to MP pi haba pilong MP fitre ye ka kam ko munomi khman phimtre te ye ka kam ko mo aktor le fitre ka kam ko mo aktor ta ka ba phile phi wan kin chini phi ong ala le ni ngala le ka tai phi unong mi khman rin nong mi khman u mi ule kiu sete u yang sete bantre ka kam de ban mane thu ingi u tre kam yu ma ngan chu ai nok sai phi tang na 2019 hadu menta tang na 2019 nei kran ni chwa ta ma hadu menta ke ai ke bam pat le how 2019 mga shipet kaya nga kita ka monsoon session but ka budget session kidan artli session ng parliament ha ka monsoon session I debate asin ha ka budget session do I debate asin iya kran sipang ka iya kran sipang ka pisad mata ka tourism bari man wala sipo Meghalaya I demand mai te kum unom ikman but kum buta unong ban represent dia ka state hapo parliament ban ong ba iklam trikam te bam la long te kani ka pisa ka bawan mentaro kamni ka kamram tang jong I marway hindi ka di ka kamram jong baro kha hi politicians ba kiba dan kiti kan la ban secretary jong ka tourism du dan kam hi kani hindi kum MP du la trikam te ula ria sa parliament ba pe ka tourism ka ka priority industry hapo Meghalaya ngidan kambar kata pisang ngia keren sipang kata ida batai ban sutho e baro ka itu ki members bangidan kami kata ida riensi kata ka issue te hadin ka tu lada riensi ka tu hadin ka tu ia keren biang ipad hapo budget session biang ba please pelat pisang na mata ka Meghalaya na mata ka di ka tourism but kita pelat ipad obviously si simbol akali MP kalau ada nak jing thua kalau ada behak history pimna asu ban rap ka de man iris ila kili ila pan iyo hero ketu pisah kawan hi jame ngala wadong bak kawan te kibri kim su thu te kadan ke banchu ong no 2020 ngapet biang kibon ha bangai inga kini iya keren sepang ga iya keren sepang ka funding of national highways te demand do ya pisah ban wana eta funding te ban ong banchu ong no kibri kim yu ikan kim kwa ki ban pet kani ka national highway na Shillong sa po Guwahati phimut imran kiti sa mapala kani ka highway ka banchu ong na Shillong sa Tura phimut imran kiti sa ikum MP ban sina kani ka highway kani ka pik ka surok ban sina mata nang ni sa Dawki phimut imran kiti sa mai ban sina pinapet bahai ki reports bagi la ki questions bila ria sa po ka parliament ki jingkren ki debate I don lot dan so MP bonum dan kiti gini kam katakan lan pot mo ban ya klan ke jinga khayib na pedeng ka India ba ka Bangladesh mereka to look east policy jong ka India in sna hado khal artli ke lan pot pitep am hangni hapo bodan Meghalaya mentah ndu tli ladam pimut ipala mapala dan kiti sa to kum MP idalet chedu chap ngai dalet Bangladesh la so sendo na mentah to handai Basulong no haba ilay inalan hapo India iklobong empet ngalawan na Bangladesh ngalale kini kelong tak ke tolong kum kin ikman kum ki MP na kum ki kam don kam ni ki ban suli ya tholo ka beki krende te haba kimyo I par kibde ki chukun tho par rum dai ki pai bali ki kelong tho ka jing kan tho le ka wan ni kini ki no mikman he ki bai le persam ban I las dang she I bai la su chukun I kluma kum tur kom dai kan kon ma Tendai mata ki babon ki breu ki award ki ang ka ILP rumyo ka tin khasi rumyo pul sambat ka asam kami be na ta ni jing ka senasia ba ka Bangladesh ka krum kram ki ang ka Bangladesh ka simpla ki jaka kai pur ba pin batai pi kalong ni haba pitre kami ki pa ba mde ba baro khoi kalong be thik ko ma phikwa kamna ban long ta kindan ki ban ya ko ma phikwa kindan ki ban khang lati sutho am manta mu ong no yaklan chipang ka ktin khasi kamri ki batmai nado ushwa 1990 gani ke jing yaklan kalayat kamri ba ong ba ditang gini khatsan snam de wat ki MP ki barem do gidang ktilong ni lang ya gani
Te ka support ke ke proses ke banyak. Te hoon kadika kamlampat jong man UMP upak hab ya rie se kanike isu man la kapor ke. Kenapa ka India hangti po parlimen kinong klep kenya ka. Tu ban ong kumapala kram rie se kanike isu la kren arsen. Tang ta kanika ban sulong no kren ka babra ke kitin kasi bakandong. Don kam bakandong. Ndai bong baka kena kai ka don kam bandong. Ndai ngihap susu bakaya ka por ka syongpat hakati ka syongpat ka sarkar pedeng lupi ka kwa ne man prioritize manakani Rahul Gandhi klam kan sipang ni perbuan hapo nang po udah keren mai bapet hadu matanu yang pala ban yo manu pen Islam lada kani ka isu ngila rias no 1989 na makla 87 na 89 ta hadu manta tala dai pi ban yo pi ka sulong no ka sarkar pedeng din ka kwa man dili ne Yele bandili kenang penhun yang kenang divide and rule kan. Kat nang lah divide and rule tenang bahak kan. Ya ka ILP la phone dak resolution hapo ka assembly pi. Baru khaki MLA kilale. Means it's very serious, means the entire state ka demand. Hadu mataru umpan banai. Ya ka Manipur simit wai bukhimon banai. Namar badai ka state BJP. Te Kipen Islam kenang bakin wan la bo pi ka syong be ka sarkar pedang te manu bawdan ka sarkar bakwa man la bat manu bomdon ke ka pressure pi kum bancuang no I ba pala I syong ka opposition ila taman I pressure beyond that ka syong be ka te ki syong ba ke manu batrekam no kita ke ka NPP te ka trelang ba te ka UDP te ka trekam no te pila banong ba ka mi trekam nang Por penmi ka list ka BJP macam sistem ka khlam penmi se baki alai jo ka BJP ka de UDP, HSPDP, NPP ka don. Kitu gi life property ne ka nongon to aklan. Te kitu bro khai ki don kitinang ba BJP te balik kan maki. Kare ka kamnam jong gitu kan ki regional party bro khai pan kan including NPP. Te balik kan maki lagi I perlok te ma. Ngili bari bana persya te. Te ka sulong ta kan ya kan. To jing pen kut jonga ka dei tang ka ni. Haka khat khandai tari. Ka East Shillong ani ka lai umkhra. Hai. Kan ai ke jing Krisyan ka bun yo ba Manuel bolong ba ar ka MLA Vladen ne ka kong amparin ka bolong nengkong haka MLA Vladen. Ya tho ma fi. Kai jing kai. Kalau pun ni. Kat ke jing khen jong ketika khat khandai tari bangah kerpas lo. Ndai ba ai kesani Manuel ne, ndai ba ai kesani Pala ne, ndai ba ai kesani ba kong amprin ne no. Ai kesani ke jing lanjut jong lo jong. Ai kesan ya ke jing lanjut ba phila ban mani yunu blai ba phikwa. Ai ke jing kesan ba phila ban let shei hang ne India kram da sapet nyon ben. Ai ke jing kesan bangin yo ban ya ka lenti ka bangi kwa ban ya ndai ban dan ba khang lenti ngi sisen ru. Ai ke jing kesan ni katam de ban ai kesan ni nga de ban ai kesan ni ba pala de ban ai kesan yan no ro nei ai ke jing kesan na mata ka lawe ju ki khol na jong bakan im karti ke dustur ban im kata bang ngakhat ma ka demokrasi ke wa ai ke jing kesan ban penyam e ka te tang ban ka ni apo yuru kan ngi keren kadang ka tu ko poyam ma ngam te pi so ne am se pa ka tu ba ong ba utu mula Newman mula utho ba hapo Jerman menchua ke ba the Nazis they went after the Jews usngam pet namar bom the Jewish the Nazis went after the trade union usngam pet namar bom the trade union dalah din kitu ki Nazis kim don chu te bom de chi ki one after him ne don chu bri support you namar ki la sak gam nut te silong ta kan kala poi pun ta te khem ta ngaspet nga itieng ba namar ngapet Manipur ke jing pempat jat pendiu kodan ngapet apo UP ru ke jing pempat jat pendiu kodan ngapet apo Kashmir ru ke jing pempat jat pendiu kodan ngapet sugi wat damai galia mentaru ke jing pempat jat pendiu kodan ketua rokhot ke de pala design te na kini ki bona ki officers menta ki bona kita ki influence jo kata ka organization bukan ke RSS. Kibun ha, hamne mengalir kibun ha. Sebuah isi ikla, kata apa? Telada kiwan influence bagi ke apa teh? Kita mereka le apa ban penpat. Menakan ni pi
ngi nadu bayo statehood hadu menta ngimpat jukan pi ba ngidan ngihen be badan lightly ka tribe ngi khasi jantia bagi garo ndai lightly permanent tribe handai mi itu ka state anthem pan na khane anayu jantia amna pan namar ba jantia pa recognize kala no ta balagi panar kim dai khasi ngi dan langdo haba nado na basdang ya kran betang shap ki khasi ki garo ba jantia dan lightly tu kupar teban hakanu rukom kan dia kran bakam la ban tu pun khoi ke diga divisive politics teh ile pan pan pen khasi jantia ru ile pan pen kini ru it's very bad kan suki nei kakta teh kamna ban kakta mentah ni hadian arhos nam kan kakta bet long tak nga kwa nga kerpan iki beri ba khoi ni ru ba mde bon bod iki ke bod ik lawe jong ki kon la jong teh bod ik lawe jong ka country ba khoi tang tak ban im suk sai Boleh sebut tak? tang